Rimai thui da Krista wi mingli tum psychorally shalam sadle na thui phiok mi poho ke khareli la Bangalore li chingum phanga pam sai kha tangkul church li regular masala me acha kum chun li saix li shok li jin ne marak li rak vai sai katam naw sahau kala church kataili commitment la heda hili regular salak and marak rane jiwang ka phyo milo jene issue yaw hom shin na jon thang ko sara jaina ring phala kaina oi mom tui thele la sa sa koi la ga ring phala kaina shangra sara da ning tong la kaina lim ya khai ne issue yaw hom shin na kala program committee ping na hida da la shla kaina ilia tam khmi wang ning shi kujung phongshok tele ini kerjaan sa damli da oja tim wak thara je na na ai hilak gjim leim ne na da da sa sa laga ne wi kachaji matui mulo de ili hangai je na hili tha ka ai celebrating hearts that serve the Lord kaji gatha uklung kaji gatha ning na vreli odram guthu de le atum yi khipa kala atum ni tum na ka da musot ning hi jiwi direction in the matui ngai passage chi 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 in how boglaga 22 in the in a jili khayang na ka matai tu de in ringi jiva verses 12 to 15 hili rin lang ma tu ngai idang li tang huna we restaurant khni glei the na oja thiam ya kha mathai rang ji le kha valo sai pa shun ne ashin khang tong sai pa se jaina jon thiam yaw shi Shai ba hang faim lem restaurant kasabing na LPG cylinder liquefied petroleum gas cylinder hi kya ka sakta quickly ji papta ler itum shim gdioli mi aka kni mang bom ping cha ka pressure hi mathai samal bai ka arui honi cylinder paila kain masam bang dai restaurant kai ka shung kain da LPG cylinder masam pangda ara Middle East li rai sawai wangjang kha higata situation mararang ka kichigda mina ngotorang garti kleu da cylinder gas cylinder wang vreli ning shimimro kichigda mina cylinder we amengina lasem gbi khai ma thayar do la gbi khai ma thayar do leather gbi khai ma thayar do thay个这么的可开牛生啥了？一种呢是真啥了了？一种人力不宁可儿子，可但干啥真是真日子，没什么头儿子呢，人力 click 干啥子了？哦，这个但干啥了么？hili kebom ping hiwi service jita serje no atam kasang kare itum na mathad mo shan khuram na atum na itum li sa kami va kami paning kami itum na apong chivuli adam kasang ka itum na mo paning khuram na paning ka khui mi jang sa ka ji itum na shurgi jine bible ka dum naun da bible na ki hang kala jili passion sal ka matu yaw kai atam ka jangai ra sang dam khui phai sara outline sempat na church workers hikibalong Paul na Thessalonians 1 Thessalonians ke bikha editor atom chi kajikta mi do kala atom hili itom na kajikta response mi kajikta masot mi kajikta ningshi mi point khani hi in si chin laka aring thor vreli kokrom shruk sada natumli jing hot khangai ne first Paul na gahang tissue de Vereshimli otram kang tubing atumbing jia kibalong itu mo Bible pamelo pashokaira verse 12 li changser kain verse akmang lagajli Paul na participle katum sijine tangu na participle khiwa hul dictionary phal ga masam bangram da participle Paul na participle katum sijin laga Vereshimli otram kang tu hi kibalong kala jili sheng la kain bihai Ivanov bing na tuming chaili ot kasa first participle kala brohon na kapangkhuida na tumli than kame
อดกษาท่านขเมมาจินขเมอัตุมลีขยาชโลอดกษาบิงท่านขเมบิงมาจินขเมบิงฮีโนวมีไกกันนะtaxi pastors appreciation daily la patience la ga matui ngilak achu which make sure la taxi chap cha dong da jen maram ba bol na thessalonica we version of english ga bi adamli specific otpam li rin la ga office li rin la ga hang ning ne Timothy 1 Timothy chapter 3 verses 1 to 13 jile specific otpam rin laga pol nam dude ka achui tipam hileva pol na exact otpam ni rin laga hang bam ning la basic sa la khai matai la khai ot ngrut variation li otram khang tuli chang khang yi ot ngro chibing li rin laga khbin je na achui occasion li la chaba ba mai fitting sabam ot kasa ina ishi tangkul bible lapa kala tui gde na gabi gai commentaries ping lapa mun lak in hiao khen tharan ot kasa hi rit lak hai tui no nga veng lak hai tui mening no english ling nai me tui the khala tu sa ga toiling kchi kata ka khlat kchi kata motif lel ga pol na gang la ga ot kasa hili hot khna la jang khain kachot kachang khang la ko ot kasa jila jang khain kachot kachang khang jang hot khna jang ai ra kachot kachang khang jang ai ra shairan ru shok la makhang sam tang ko toin khla ka tui cha ga chichin gi jidla pol na participle akmang jili kichi kata message communicate sakla jika marek la kain na hot khna bing kachot kachang khang ka ot gasaping kala shairan ru shok lala aphi ngashelala arukui aliklat ngashelala mang samla ot gasaping jili pol na gang atum na kaji ta ot sali khlak jui maram liba ina chaka mahang lu ke maramba atang kushudi khamadu bing na traka emphasize sair issue evangelist khani oja shanyo in oza zimik Bangalore traffic taser kazing kro damlia car lang wa ka phaira car mang wa ka kamnali baidara kothnur baidara ara ashok nagar hida yong wa paila khayot manim ne tolop traga mengilak church secretary we ot pnyung se itum na taser le atanga kashu te kambing haula caretaker amai aise atang hili kyak shi shok ningai ra itum na jili ring phalai na bam laga service khangana vreli khokrom na ana kyak shi nganing chachang chata hiwi hili igdon na kyak order mo thudle hi bing hi itum na sakla kain mag huya tam chungmai jidla ka pol na khang chiping ji atomi ngalang nai kom la kain ka samaning mne atum ka chot ka jang khang laga atomui ring ka phaji nota hai laga mili order khang tu na vareli outcome khang tu ne chiping jili pol na ki hang khaya shilo je second participle than me bing than kme adang hangula tui ka daily ka bi khai itum nang heo yang la ka hyang tharan pol na ki ning le ki jang la ka khang kla jai ga than kmi jai ga ot ki ka masal la mangali zal ga ralo da khang chbang jili maning mnu wo pol na ka bi khai ji rin sit thuk lak na khyang tharan than kmi ji hi yang kami la jangai ra ngak kami la jangai ra caring protection khani ni hing rom jin ji ajal ka bolu adamli early first centuries adamli jang ka than beng hi matai mi du da variation circle li than me jai ka tui mangai na mili hili valo ka soba jile mening la yang kami kala ngak kami khani hing sik la ga jin ji atom ministry le ma shoi lak la yang kami la jang lak tale atom na mayang sanga ga ka da na shishimli radal ga sara sa mi gi da atom na mayang sanga ka mangak mi ka atom ministry nawi mirin le ga da rashong gi da
third participle มาจินขเมมาจินขเมมุนลักกันนะมาทาลักกันนะตุยเขียงทรานปอลนะนิ่งลิขิจังลังก็กะปีกเลยกะหังก็เลยเขียงทรานปอลนะนิ่งกะจังบ่าวchurch li otram khong tu bing hili vareshim li otram khong tu bing hili nga chang ma ga bing li la tom lo encourage sa lo nga ji gzar bing li la mang jing sak lo atum li ning hang sak lo kala discipline ma tha ma ka le bing atum li la tui hang lo atum na mang na sang sa la ka ship ni dang ta atum mi rin li influence la atum li rar sang sak lo jin ji ma chin ka me atumui character ajamara makamataji hineda hangrop kala chiwi consequences ajam aram makamata mirin ringa ka kichikata result chokra kala gila hangjithelo da polna machin kame ping da chilikan panglak mareklak shairin ru shokla lamang samla ot kasabing than kame ping than kame jai ka yang kamila ngak kamila zangaira jen machin kame ping hi bing hi vareshim ni otram khang tu bing atumui roles nghew yang la ka tong hi li relate sa jidala ka tong hi li relate sa jala jena in ai pol na ka bi khai hi issue i wang chap cha dale da hi li patient dal ga mu tu ngai jin pai lak khai ot minim jena thang ising yerdon la hangai re hi gsing ba hi nutum mi kya kana ali walaga as na PPT slide sing mi wang songai na ita salam wasa wer klam them akon my kiwi mixture sing mi dakle ame hor aju akon wa sheng nai na lening shinai da mi kya handa atumli salam wasa wer klam them ne kchung gjana slide si tha da spelling khongwi jang kala atam chala kai na switch mi sam ya ka mi tong an da hi ga sing ba hi da tek wa ji dai mai ki krek jai ka tong na amai horli yang da ji dai ka shoi grak zangai ka ngalang da hi pa hi nan da i tu mi phasok ji da ka hi smooth chala kai na tak slide ji nam ya ka ki pa na ka ma sor la ma mi ma akon yi sheng lak kai na an mix samil ga itum daring phalang na sha ko ing na ko ka ali ya ling shi da masot mi ma gas cylinder scarcity marang ga kiba ga hi wi ter krak sai ma thela khara tangai ra jena hi wi amman khasa ki thai ku jidla jinwa atum hapta ga ga se raw ni je ji wi khang she ji li tum thai naw ge jene chimang ra ya se ising ra vareshim li otram khang tu atum ping hi li saklak ina khoi se kala masot mi se kamor mangai na maning la kada da masot mi si chila pol na hangai dale pol na kada da masot mi ngi kala ka ju maram li matarang ka chung ka jana church ka jivuli ka man sala khaya responses si in na tiu ka hangai itum na vareshim li otram khang tu bing li ka thama mai da react sa response sa ka in a sai ka observe sa kyang tharan picture ka sa hey home evangelist bawi kam tui ja kameng caretaker bawi otsak tui han chan han atum chi thai jim nim ko hada in chang imagine sang sa ka secretary bawi otsak bla 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 choir being large basling we out there jingkung pai dao tum na la sak mi balia ning sim sot wa mi la la sa akli mi kum ser da la akli ktiok khong we oi da ji pa ji mang ji li kum thra ma tui wa pichar ka sa jikta mi ma zang ko ishi cher wa jikta won sa ko pha nai re ka tai na la ishi uli tam khoi ru no kha mitra khana vareshim li odram khong tu bing li pichar ka sa in response ai kai kana yui gishi ka chipat thai jamai ka chipat tam khui la ka than vareli odram thua ka yui shi chikta mi ma sang li klo wo ka hikda hi kaman sala kai ning phanin nei thai jamai ka yang da ji dai chipat ji dai na da
달라기는 땀구일 그 마렉라기는 브레심리 어쩜 도그 시바지의 공위파 그 밤장 지기타 레스폰실라 그만 살락 제는 이시 나시 파티 위닝 쭉 그상장 에이 파스터 바지 에반젤리스트 바지 케어테이커 바지 이름 나오면인 લ가 아위 faithful magsa 지탕지 아바 미닛 방아위 kind of way secretary jibaji wi otsak bla 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 hidada itum mitra kana apong chung gaina atumli khairyo da de dan kunda jin ji makang sakla bol na ki hang sheng lak kaina bol na issue pase chili ka pi haidle hi itum sang ila kai sali ka masali khla phani yeng sai vareshimli otram khang tu pingli kada da masot ming yi ka ket khang wi bai na masot ma ming yi la bol na hidata masot ming yi ta verse 12 in the 13 li bol na infinitive khani shisne hila tangol do in kiwok la e mo pawhiram the english in shin da klein atang vreshimli otram khang tu pingjili bol na participle kathum shin laga athumai maramli kiwa chakl gi sheng lagen hang meredla verse 12 li ara verse tradakni tradak thumli bol na infinitive khani shin laga athumli hi ta masot milo the sheng lagen ga behind the lay ki ga behind the lay verse 12 li idadak bihai iva now bing natumuing chaili la panglak aina ka chot ka jang khangta ot ka sa kala brohona ka pangkhuida natumli than khame machin khame atumli khayashilu ji english li infinitive ne khayashilu tuiji mangji thukla kaina mathala kaina research ka sa tharan Paul na ningli kizang kala na ki hang ngai kala da itum na research ka sadaran Paul na khang ba ga atum na otram ngthumi da kala atumi otrut atumi shepa atumi nglangji mathai re khailo shan khuilo thai khuilo gujin wo know what they are doing ishi tangkul translation li khayashilo da sangai re kajang da khayashilo gi baji verse 13 rata na gi jine ka meaning a mong jai meaning rai ja da shok bo atum na sada kleji shan khuilo thai khuilo jin wo know what they are doing know their services acknowledge their contributions towards church growth know their work take rekhi mi kumo ga sao gi de khangja ne mi tra ko wang thai thai la ta da thai rek hai ma shan khui la jang Paul na know their services ta hangai la ga verse 13 li infinitive akasi chin lui jin ne jin ki to respect and admire khiyashlo kala atum na sadak le ji yeng la ga na la haulo jin da ji thai gu hui mangai na matang la otsat la wajang jin la knowing leads to action itu mi gujung gajawi mirin liwa healing samau ka thai ba thai ji la ka thai re kau ka thai ji na otsak mung dang sang jin la thai correct jili pak re ko la jaina infinitive hibahi na kakni hibahi le reinforce ajin ne shan kuilo thai kuilo kala jaina mang samhai la otsak aina ji thai lo kada je dera atum le khiyashilo atum na sadak le ji yang la ga gaulo kala na shullo rin na bol na khangba vareshi satathar miyaka yaronauka church raga jin church raga laga ana chili pamda khlei vareshi noping kum gasang ka kum dra ka vareshi sa kai atumling hane church vareshimli otram khang tu pingwing jaili kipan matai makeup kaji roll ot ngurut khuito dang hane chen kai kana senior pastor kala kai kana ya hom shina kai kana choir leader maram la samajang ka ji
khi mà quý nên nào rồi đó answer tra cái này chỉ li cái sáng nào ác nặc sai cái nào là cái answer tra cái mi cái chỉ li anh nặc sai cái vào là cái variation nào sát thật à chỉ li vào hang ra được lấy Sunday hi là ra lười lo iru in chỉ li nói answer chỉ hang mi nào cái đó anh hang next Sunday ra hao next Sunday chỉ thằng chỉ ai cái sao ba chỉ na variation ni otram nguthu được lấy stopping mi bing chỉ li cho ising ra achuva mi bing na sheng lak cái na mà thấy cái gì ot bing chứ mà sao lăng sam serau lo đó na hao mi bing na sheng lak cái na mà thấy cái gì mà san khui cái gì ot bing chứ mà sao là mà sam serau lo chứ atam ra đó service học cô chowkidar na khamong shomi haira khi cái ushers bing na chairs ngran sa haira upurma mitura side akawak ki fan on zaira side akawak waji fan on masatura service kubaira cha mangra de ksok tharan ter ka sa haisa sugar la haisa chana la haisa sainu la haisa kipan ka mamna haisa a thei sai ka vai ka ra corner li haisa chen mi bingji punga bala kho chen Variation sát thật ba chứ na, yo, à John Dong với Sunday li compare sa ka aju Sunday va, bung balak tele, cái thà chứ cái là organize mà sao phút mình nè, ta hàng sốc ra sai, chứ na ai ba chứ na, variation li otram khung tu hiya, cái tiêu cái hak mà khai mình này, aju khi ta được sốc tắc lấy, chau ki mà sao mà ta hay cái gì, fan on mà sao hay cái gì, mic mà ta được setup mà sao hay cái gì, cha mà ta được mang ran hay cái gì, workers ping chứ na. Mi bing na sheng lak cái na masan kui ching cái gì ot grun chi masatu cái này cái gì cái vậy pulpit we ministry mà hậu bốc rong lega ministry activities trak hậu bốc hay này church we come on cái show church we fan on cái sa PPT point ready cái sa mic system ready cái sa choir bing na la rehearse cái sa cái to ngay hi cụp xe rai ra chơi na pulpit ministry ra nào cái này đó ai ba chơi na hang ấy chơi na ai ba chân hang ấy variation li otram khung tu hiya cái tiêu cái hak khray mất khai mình này ngay cha sẽ rồi tôi chỉ muốn dùng chân wa bol na la hang đó variation nào hiya cái na apang cái na apai cái na quy but all are parts of one body and that's how we function chứ này itum na variation li otram tu cái lebi ác mang li kia xia cái chỉ mà một số thôi là Bible là chỉ说的cái tông ở li à chú à xin mati hi li bấm là à thum li đuôi mang ấy nè hít thải the acknowledge mà là ot sắc ấy nè chỉ thấy sự yo usher bing li là ning cái gì mi say he operate cái sao bing li là ning cái gì mi thấy say camera à chú he sing the clip bing là ning cái gì mi thấy say choir bing li kumpay da laksa atum pingle ning shimi tay say atum hi vareshimli mereklak en ot kasaping sero Paul na verse 13 li hangai kathada atum li atum na ot kasa shan kui khai withili kathada masot mengi legacy aina chingri khai aina chila verse 13 we age li sangai how in love and in peace legacy aina je kha phak re goi tui mlei lui min tradition shampat aina tha to robot tha to kusurji chili khamning ne you have to be intentional sala kra da noi ningli noi kuin dokli changki jinai ina ana sadak le oji shan khoya thei khoya kala chuiwang I ali ningshi ya de hili first phaning goi ki jinwo Hili jada mapting kuila ali ning share do the vahanka you are cheating to yourself. You are not being truthful to yourself. Second, you are cheating to that person. Ultimately, you end up betraying God. So in order to really acknowledge their services and then really appreciate them, it should come from here.
If you are not truthful to yourself, you can never appreciate them. If you just appreciate them mechanically, that's hypocrisy. Pakrek na ji. Paul na khandala lekishi aina ning tharaina chingri aina atumwi otsak otngrut service chi shankui laga atumli khiyashilu atumna sadak legji kahawlu da hangai. Footnote na ka miaw ga hili. Paul na hangdag lehi vareshimli otram ngutstag lei katong li maning ne marama Paul we atamli la makara tan gazat being lei sa jin wa 2 Thessalonians chapter 2 verses 1 to 3 jiba ga thera mili tan khangwi ping mili tan we ka tha de mosot miu ki de jiping deliver Colossians chapter 3 verse 23 atang miak na pasok la你要懂得really我中土了真的，你要懂得我这梦土病了，个他的么说牛记得，所以呢，一些 version 里我这坑土病，一同为 part， 一同的啥坑伊，你懂了个呢 ，really 我这坑土一同为 responsibility， then only we can expect respect, acknowledgement, admiration from the congregation. Atum jithau engji mening ne faithful sala ke na atum service mitele atumi ot room itum tra kana affirm sair ka ina hili da footnote ming kai ka mthadal mak than le lepapam ka itum ing jai le ma dai me tu ta ina pning sa kai ba wa itum na ka pangka khai marek la kai na order mutuk le atum bingli kata response mitele atang hangula pichar ka sa yui kishi ka khet party we feeling in the response ka atumli ka changkhat atum na sa khami oting roji shan khoi laga atumli masot mitle kla vareshimli otram khang tu bing je kipa mareklak chotlak sharon ru shokl mang sam lo ot ka sa ping than me bing than khami jai ka yang khami ngak khami jangai ra machin me bing machin me jai ka ta da khmorwang tam snem ning la ngachang ma ga ba li la sai ka bam ba li la khang ji ba li la atumli wal ga ta da encourage ka sa atumli ot sa khang sak jang ji jang sarai ra hiping hiline pol na khang hi hili otram chu da klai atumi ot ngrut li relate sa sarai atumli itum na ka ta da masot ming hi pol na khang know their services, acknowledge their contributions. Take a guimangay na mavaila, let your knowing lead to action. Knowing action na ki, atum li kiyashilo, atum na satak li kahaulo, kala chili shurlo. Gana kay mangay na mavaila, itumay otsakay na, hot na laga, ringwak paisa say. Amen.